aba ediba na kenten Royal TV and I know first time I will be channel so Mr. say we be share no subscribe no ja comment comment section ho no mo video ya say e de ama me ebusua ene Ghana for anti asem de e be say America krani na yenya ne ntie say onwum tuni e friend dadolumba wadane bonkum so e me no kra ye mpe no kra brenwie na sorry anopa nkonkonkotie ya say ya ye maame ya de nyina onwum tuni a woni asomafo na ma ye frɛ no enotiwa a dodo na frɛ no maame tiwa a woni ya sapon mo ne from saying me feeding kakra nkofo bi akeka ho a ono mo atunum yesi maame da ya no pe a wan sorry na de na kofa ni nyina ba ye best so betwen me ne akotie audio we si aba afiri ono agasa ne twetwumucho ho no maba ye ba de ho bia ye de bottom almost so MCK mu na car ni overtake no say joti face yo mu ti omo try some best swerve car no and omo de no ko sham nem nti car na dane ono offer car na dane na enyo no drive offer driver mostly out to kwan offer driver nti on the front seat or the driver na swerve afa na hona the side when the ko bo amenim the car na dane the to offer also kani mo no ne ma mi ti wa so ni bi on yo mu ti kwan no o mi di ma for na o kani nti of ya de o se ni na basa na emse e shine kakra ma mi ti wa so no so sa na basa enem so no nya kakra e woni mo maso ona aka ne super kakra but enye eni e should anya major injury sa. Okay. But ya sapon kai ni se ota using and saying Toyota Tundra. No di tukwanana. Pacho Tundra na no okra. Ano na no mu di tukwana. Nya no di anka di akebe di bone ba ba. Sani o mo che se car no speed out dey overtaking e ba no. Senye car bi se Tundra na car kesi no mu kra dia ka be o mo ko share na ka be ya some foforo. Wona we ya sapon manager say me no ka say na me se me gusa obetima kasi studio say ye na ye pay ya sapon asem ye omo ya de she TP FM na ye nka ya komanto ye me say ye maame tiwa ene ya sapon omho ye pa enchi be ebe hu yeso adom omho ye pa omho ye prani yaw na ewo mu kakra but say obi a free manage bi sa ne de ebi ni ho woni nyina ye okay pa nyame adom anyime ya me na akobo betu yana akwa kwasho mo bebi mo ne ya nkwane akokra sisi ya bacha na omo hospital there yeso mo dwa so hospital nti ye simu akọ sisi ya ne akosha omo sane mo ntie yo ye de mpa bo beta mo so machi enemy of fire saponi maame ti wa nyina chi se rade da roma omo mo ho ban na omo mo nkwan so ho ban emaye na ye de pass from wa manager nankasa anum esisudu ase ya saponya kwanhia de nenso onyankopon tumi nti oda so tinkom oni mameti wa mu nyina omo nkom ye de awrade ase o se de wase pa because ka wo ya mani pa boto no mri ya saponi ya ebuko ya da amafo so mo tie o ma frefre epeso mo hunu no kra ni ade o di da station no so ase PSFM de enya kan ni so Ghana gina na Ghana fo nka kuma to yam se ya sapon ya okay eye audio ayekoti efri ye maame tiwa ene ye papa ya sapon o manager audio na yekoti wa bra na omonam kwa so a omoko akwakoye adwuma omokonya asa akwanhia nti akwanhia ni mu ho didimu a yede na ekọ ne yede na eba yede na ekọ ne yede na eba yede na ekọ ne yede na eba yesi ene en kan ho no pay yede no ko ya Ghana for anti assembly intina abusua de ho no ye ma metiwa odaya wa sorry ya semu de dodo na ya kan se obi a wo hwe papa ya sapon ya maya yenim se yi se de papa ya sapon ne ho yeyi afia abusua mo hwe de no so kwa kowie yegusu adi nsem na chi de ho bia ye de ba ye de bedom mo de ma se